Murakaza neza kuri channel Mr Scolaire, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mbibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ndetse niba umaze kuyikora aka kanya winjiye mu muryango mugari aho dukura byinshi byiza bigezweho ndetse bigiye bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibuka gukora like ndetse unatere comment. Twakubwira yuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo uburere buruta ubuvuke, kubera ko uburere ari ibuye ry'ifatizo ku mibereho ya muntu, kandi uburere burahenda. Ese wakwemera gutanga amafaranga miliyoni 10 ku mwaka umwe gusa wishyurira umwana wawe? Ndahamya ntashidikanya yuko kwiga ndetse no kugira ubumenyi biri mu bintu by'ingenzi ugereranyije naho tugeze muri iki gihe. Nakubwira yuko ubumenyi buri mu bintu bishobora kugutunga mu gihe kirekire wowe ndetse n'abawe. Hari amashuri amwe namwe mu Rwanda afite ibiciro biri hejuru ku buryo bugaragarira buri wese. Icyo nakubwira nuko muri uru rutonde tugiye kurebera hamwe rw'amashuri nta na rimwe riri munsi ya miliyoni 2 ku mwaka. Mbibutsa ko tugiye kurebera hamwe urutonde cyangwa se ibigwi 10 bihenze cyane, bikosha amafaranga menshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 10 mu bigo bihenze bikosha amafaranga menshi cyane, ku mwanya wa 10 turahasanga Wellspring Academy. Ni ishuri mpuzamahanga riherereye Kigali Nyarutarama. Iri shuri rero rifite ibyiciro by'amashuri kuva mu mashuri abanza kugeza ku yisumbuye ndetse n'amashami atandukanye. Umunyeshuri yiga muri iri shuri yishyura amafaranga bitewe n'icyiciro agezemo cyangwa se bitewe n'icyo yiga. Iri shuri rero twakubwira ko ryishyura amafaranga kuva kuri miliyoni 1,373 y'u Rwanda kugeza kuri miliyoni 2,227 by'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi kandi wamenya kuri iri shuri Wellspring Academy ryafunguye mu mwaka w'ibihumbi 2007 nibwo ryafunguye umuryango wayo. Ku mwanya wa 9 w'ibigo bihenze turahasanga École Francophonie Antoine de Saint-Exupéry. Ni ikigo mpuzamahanga giherereye Kigali mu Kiyovu. Iki kigo gifite ibyiciro by'amashuri guhera ku mashuri y'incuke kugeza ku mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye. Gusa umwihariko w'ishuri nuko iri shuri rikoresha ururimi rw'Igifaransa ahanini, naho amafaranga umunyeshuri yishyura agendeye ku cyiciro arimo cyangwa se bitewe naho umunyeshuri icyiciro yigamo. Ibiciro by'amafaranga umunyeshuri yishyura ni ukuva kuri miliyoni 1,780 y'amafaranga y'u Rwanda kugera kuri miliyoni 2,739. Ikindi wamenya ku munyamahanga byibura ni miliyoni 2,314 by'amafaranga y'u Rwanda kugeza ku kuri miliyoni 2,739 y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turahasanga Virunga Valley Academy. Ni rimwe mu mashuri ahenze turi busange hirya kure ya Kigali, kuko ni ishuri mpuzamahanga riherereye ndetse rinakorera mu karere ka Musanze. Ni ishuri ryigishiriza kuri porogaramu y'Abanyamerika ndetse n'imyigishirize y'Abanyamerika muri rusange. Umwihariko w'iri shuri ni uko biga ibihembwe 2 gusa, naho ibiciro by'amafaranga yishyurwa muri Virunga Valley Academy ni uguhera kuri 600,000 by'amafaranga y'u Rwanda kugera kuri miliyoni 3,600 by'amafaranga y'u Rwanda, kuko bagendera ku biciro bitewe n'icyo wiga. Ku mwanya wa 7 mu bigo bihenze hano mu Rwanda turahasanga Gashora Girls Academy of Health Science and Technology. Ni ikigo cy'abakobwa gusa nk'uko izina ribivuga cyangwa se ribisobanura, rikaba ari ishuri rishingiye ku masomo ya science. Iri shuri riherereye mu karere ka Bugesera, intara y'Iburasirazuba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rikaba riza ku mwanya wa 7 ku mashuri yihagazeho mu buryo bw'amafaranga yishyurwa. Iri shuri rero rifite icyiciro cya 2 gusa cy'amashuri yisumbuye. Twakubwira ko amafaranga yishyurwa ari miliyoni
2,500 y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatandatu mu mashuri ahenze cyane turasanga Ecole International School Rwanda. Ni ishuri mpuzamahanga riherereye ku Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Iri shuri ndetse ryigisha abana biga mu mashuri y'incuke, abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Iri shuri rero ryigisha porogaramu ya Cambridge. Amafaranga yishyurwa muri iri shuri rya Ecole International School Rwanda, amafaranga yishyurwa ni ukuva kuri 3,540,000 y'u Rwanda kugera kuri 6,243,000 y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ikigo cyitwa Green Hills Academy. Green Hills Academy akaba ari ishuri mpuzamahanga, rikaba ryaratangajwe cyangwa se ryaratangiwe mu mwaka w'1997, rikaba riherereye Kigali mu mujyi wa Kigali Nyarutarama. Iri shuri rero rifite ibyiciro by'imyaka yose, twavuga nka nursery cyangwa se amashuri y'incuke, amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Ibiciro by'amafaranga ni ukuva kuri 3,975,000 by'amafaranga y'u Rwanda kugera kuri 10,120,120. Ku mwanya wa kane w'ibigo bihenze hano mu Rwanda, ku mwanya wa kane turasanga Ecole Belge de Kigali. Akaba ari ishuri mpuzamahanga riherereye Kigali mu Kiyovu, rimaze imyaka irenga 60 ribayeho. Iri shuri rero rishingiye ku rurimi rw'Igifaransa, rikaba rifite ibyiciro byose by'amashuri nka nursery, amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Ibiciro by'amashuri yishyurwa rero twavuga ayo baheraho ni 6,670,000 y'u Rwanda kugera kuri 13,650,000 y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga International Manchester School of Rwanda. Akaba ndetse ari ishuri riherereye mu Kiyovu hano mu mujyi wa Kigali. Iri shuri rero ryigisha cyangwa se ryakira abana bari mu matsinda y'abanyeshuri 12 mu byiciro by'imyaka 2 kugera kuri 3, n'abandi twavuga ni kuri 3 kugera kuri 6, kuri 6 kugera ku 9 n'9 kugera kuri 12. Ibiciro by'amafaranga y'ishuri yishyurwa ni ukuva kuri 7,850,000 y'u Rwanda kugera kuri 16,250,000 y'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri w'ibigo bihenze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku mwanya wa kabiri tuhasanga Kigali International Community School. Ni ishuri ryatangiye gukora mu mwaka w'2005. Ni ishuri riherereye i Gacuriro mu mujyi wa Kigali. Kigali International Community School rikaba rigizwe n'ibyiciro twavuga nk'amashuri y'incuke, amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Ibiciro by'amafaranga ni ukuva kuri 6,300,000 kugera kuri 18,000,000 y'u Rwanda. Tukaba tugiye kureba noneho ishuri riyoboye ayandi yose mu gukosha cyangwa se mu guhenda hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbibutsa gukora subscribe ndetse unadusangiza ubutumwa muri comments niba hari icyo inyunganizi waba ushaka kuduha cyangwa se waba ushaka kugira icyo utugezaho. Ntiwibagirwe gukora like ndetse unasangize inshuti zawe. Ishuri riri ku mwanya wa mbere rero turahasanga International School of Kigali. Iri ni ryo shuri riyoboye ayandi yose mu guhenda hano mu gihugu ku buryo rirusha n'amakaminuza amwe n'amwe. Iri shuri riherereye Kigali Nyarutarama. Ni ishuri ryakira abana hagati y'imyaka 5 na 18. Bivuze ko ari amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye gusa. Ibiciro by'amafaranga yishyurwa ni ukuva 14,625,000 kugera kuri 23,625,000. Aya niyo mashuri ahenze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hafi ya yose twabonye ko ari amashuri aherereye Kigali, uretse amashuri 2 aherereye mu ntara, twavuga nka Virunga Valley Academy riherereye Musanze cyangwa se mu Ruhengeri nk'uko bahora babivuga. Mbibutsa ko wakora subscribe niba utarayikora.
murakoze cyane, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mwari kumwe nanjye Mr Scolaire, kandi mwakoze cyane gukurikira Mr Scolaire hano kuri channel.